Allahumma, ya Allah Tuhan kami, a'tiq riqabana, padamlah nama kami, wa riqaba abaina, nama pak-pak kami, bapak kami, wa ummahatina, nama mak-mak kami, minan nar, daripada api neraka. Kalau ditakdirkan nama kita, nama mak kita, nama pak kita tertulis di pintu api neraka, bulan Ramadan ni mintalah Allah padamkan nama-nama tersebut. Baca banyak-banyak doa tu, mudah-mudahan dapat membantu mak pak kita dalam kubur. Ibu bapa kita dalam kubur tu, dia ibarat orang yang lemah dalam lautan, sedang lemah, terkapal-kapal minta bantuan orang darat. Kita duduk di darat ni, duduk di dunia ni, banyak-banyakkan doa. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah Tuhan kami, padamkanlah nama-nama kami, nama-nama pak bapak kami, nama ibu-ibu kami daripada neraka.